Kublai pi baro nakadon Bosco Media Network, Iwan Rasha pi yaki kubor niam ke jela jang ke tayo balai jau benai rempang ar hajar ar pusau. Kimat ki bakong san hakani ka tayo baladep kilong. Rakhe kaseng selection ya kasngi ki lengdo batmai kaseng. Da ka jingriu blai, hu ka procession Eucharist haparish kiang. Yo yang mani thamai ka balang nong dingan. Ban lejngo ke SYM ya ka Rilang Children's Home. Tementang ya pai shaki kubor ke bakambanya. Man la usnem kaseng selection jo ka Shillong province ka Jurakhe ya ka sngi bakerpang ki lengdo bathamai jong kaseng. Menta usnem la penlong haka khat pratarik urempang hasona pahar parish. Kumbasau pongut ki padar rengkat batsi pongut ki padar thamai kilawan banyasim benta haka jingadon rengkat ki wei ki riuniam bad dagi hajar ngut ki pajong ublei nakasnat niam sona pahar. Lasdang ya ketika sngi bakerpang daka mas bekut bala penmenta da upadar Saulus bad upadar Senshar ula ya ka seneng ka kerau bad ka jing parya ya ka ketien ublei. Bad ula kren ru halor ka jing sya penshoy ujisu bad ka jing sya penshoy yang ngi baro kumju. Ukrainya ka jing rung ka pop lengba ka jing bam kongu jong u adam bat terter hadu kini kisngi. Ublei ukwa aban penkhut ya kata ka pop jong ka jing bam kongu u ai lengba ka baptisma ulaong. Shu ute ulengdo thamai ulaong. Ublei ute ka jutang ban penim. Ka kan shlei henrei lengba ko inyo ka jing map. Ka jutang kalapura lengba u Jisu. Henrei kumba u Jisu usha jing it bat sha shitom hakane ka porlen. Lakot la were ngi baro namar ba ngi la kentang lengdo ngin long khut no ni lengba ka baptisma ngin long khut no. Henrei lada ngiru ngi bod ya ka nuksa u Jisu. Ubasha ya hijing bat ka jing shitom harengkat ka jing duai ngin salong kummau. Ula kerpad ekipat ba banduai na kabenta jong ki padar bathamai. Uong ka jing duai kalong ka badon kam ha ka jing jongi. Hakate ka singi bakerpang lawan banesim bentaru do padar Paul u Lingkot u provincial u padar John Zosiama vice provincial bad u padar Rangba ka Sona Pahar parish u padar Sebastian Turkey. Endala dep kamas bekut ladon ka jing priang burom yeki da ki jing shat ki jing ruai bad ki drama naki kunhon ba per jong ka parish Sona Pahar. Lapen kut da kasneng ka kraw yaki lingdo bathamai da upadar provincial upadar Paul u Lingkot. Welcome, Father. Nanta, coba kasih borok. Saya, hei, ada pertemuan. Wow. Pirayo yang gajing pergub porom jok imei ipajong ti gikur di kajong ti manta piyo sa pergub porom na kipahayi hasem bana Sona Pahar. Kilong kami kilong pa kimenti para bana Sona Pahar. Hadin jong kani gajing pergub porom. Nginyo sa kawai jong kaplokes. Yo ba? Jadi ya kani gajing syat.
dan atau menurut mikma nak dengan ngadreh motivation dari. Penting juga daripada sensiar sulang festil namanya Paris. Minta adan sunden, reproduksi orang kini teh masih teh sunden, tinggal lawan sunden dengan kesengi, flexible. Kerteng juga pada syampang ka Paris larembai jo sinam pada shining di minta dot period dan lecture nang pemain. Jadi pada klien board warjri, napo bentor ram Paris, minta ada napo ram Paris. Kerteng juga Saulus Karpran, kila waktu sopala lai kerteng Saulus. Nakadaw ni Don Pramut Sipara, bagadai upasau, akmat juga Don Laingut Kikimen Kentay, nakatagadaw lai kerpang Saulus. Bagadai upasau takdaw. Ngomong poboro, kibadai upasau, senang kan ai kerteng upasau. Kaya naman, kan ai Saulus no, bray malai kerpang Saulus, di belajar di pa, di mama. Bentar, kibalon katuy kini sipo ya pa ngaban yarap po no po pores. Pat ka continue sini jama long ngala iya pi da ka chigi pom chukut brasin tab jomu prophet Jeremiah tolong mai pawai Allah. Bless you. Adai Father Kipok Lang tingkan pok mau pendeng Paris asno mau pendeng hi. Ingat tentang kadu nakini kiborok tentang satu bulan depan. Kita MC juga kita biasa ngabal sama gospel Yohanes bukut. Undang bukatsan dekat besar. Jangan dapat sya selca. Bubli berbencet lai bo liu. Dia keteng jong ke provinsi Borokoi, ngai ke Bubli ketbok keruyang, ya kini kilindo bertemai jengi sifongot, kini cing ai ke bok hautong ke Bubli ula ai yang kebalang ula ai ya kecing selok solution ula ai ha ke imlang kesalam kumno ba kini kilindo insyakri yahu wat yalam ru kipai jong play shahuhi marway hak teng jong province sungai play ya Paris sunapahar Borokoi terbangai jinglam jangi Father Sebastian, Father Roland, Father Jonas, nantai Brother Mewan, juru ki sister Brother Nahni, betai ini pi kadikis ki longkri longpa ki samna samoi ki barat kublai sibone bapla priang ini hak keteng jong ke province banai kublai ya kini kiling do jungi ya kecing sebun ke jong pi ya kecing ai men si ke jong pi ya kecing treich dong ke jong pi kini kecing don jong kecing pambangi ora ya ki kecing la puram kini kiling do jeni kalau ba mangiru iya na kowe kayeng siya kowe kayeng na kowe kejaga siya kowe kejaga mencem sedang i belong ha Tripura mencem sedang ya Tripura mencem pun hadi priu pangai kena sama bulan apa patelaga berlindo barong dan mencem sedang tim kau sedang yang kau nyala nosha nisya semua pahar jadi ketahan jongi sini berkum juru nomor poin kau sedang bilang pada Sinsyar naga diocese nong stone lagi kermen mau mentau senempat kermen lagi ai duai kinsadan laingut naga Paris nong stone oh naga diocese nong stone kawan dan laingut mentau senem ikermen i duai bermaksud jangan nolong begitu joki ti kei kawan mangi iwan yalam yang ini gencing lai pura begini kiling do bertemu jungi nak ibu gilai berbuah sekian Paris kalau ban aingu yo play dan prak negara bagi pai jegu makiling do kidai na kebenta kipai ba
Kilingdo kini keba ublay ula pensle ki ai ki ta kebor na kebenta ki paiba bagi paima pat bagi dia ta kencing im kebo ublay u ai ki jadi kilingdo ini ta aktiar kan kita ban ai kencing ai jom ublay seki antarang ijulong berbuat ki Paris abangi ai leprom me kilingdo ting kupen ko para biye kini ko kame ko pamangi na hapan tuai na benda kilingdo jungi hoi akan jika selalu jungi ki solution mentau snap hai dia idon ring hongut kilingdo tumai iki ko judo musko ha india yo ring hongut kilingdo kumi hawa si hongut angni ada borok koi kini dia ngin ring hongut tapi jingai ko kau tong ko boleh wa ai mentau snap akan jeng solution tingin yang kermen ba sisya ba berdei laong ba mangi nang yang jat mansya telenti yekini kling yeki prajungi bagi nang yang syakmat ba kuno maki gwesi kilong kilingdo ba kapan kome kabang ba man ai panjing ram lopi ko met ko para je ba penang yang tuai nak ta jungi kilingdo pitim hak balang kilingdo iduna kungkal sensus kepada bandingan ke ai ba mangi kilingdo ilas dang badhiar ke number hapertai tahu ba dia solusi kalau bandingan ke ai ba bidang duna kilingdo dikinang dai hapan yai duai nomor balai ki kun sama jungi kang sentral kamtabe bagi nak bensim sya banai timon de baruan syakmat bandong isakri jomplay tar menjingle palang kain kadan hagi por bakum juru agar por jong jingle ba kijing pensoi jong kadeng perthai bon kijing perthai baharu kap hagabam bon ki kun samajungiru imkwa hi ban wan sakmat banom tak basbun ban IT rade tar jingle ba kaperthai ke de muda ban kring yaki kun sama de balong ki wat lek balong lindo kata kanai goi na ki sosi ko no ko pertai ke kring kanai goi ko na be ko bagi duai be operate rat kamon kene ki jugu kene kamon jengi kene kamon jugu ko jin pat yaki ude ji di ko pamu wa nang dapat ini kilindo patmai kepada kerana sudah kentang kebawa Don Bosco kepada ngajung ibro man kepor man kini kendeng sedang kebawa ada hukum ngelam bertelenti lagi padai mengajung berbor Don Bosco kemudian ban sedang ban terwamas kami mama mengenai kau Don Bosco dari ban syak sito ban sedang ban terwamas kamang mo rin kong Don Bosco sining kong ba ang tayo mansang naging siya sito pansisya kaday nata panlong lindo kaday naging sito naging siya sito kayo bun kawa kinsa siya ilindo ijing persyoy baham kam jong kaday kapartay kawa terpangay pagilindo jangi kinsa siya ini kisgi kaday o kajing lemburam jungi kelakut tak sedang kacing castong kalau kacing yele dobun kacing yele yang bagi hab yele kacing pun shoy baru kamu jauh dari partai kerpang yang kena kacung kebamantan mabitip di bon kilingdo jungi teng hadin sitayo iino ya kacing lawan indo hadin sitayo kacing kentang iino ya kacing lawan indo hadin sibnai dan iba ino ya kecing long lindo hadin riu benai hadin sistem dan batang hadin arsnem hadin laisnem wat hadin ke jubli rupa jang kecing long lindo juki hadin katur bidang wi Yukares Holy Cross Parish Kyang East Giant Hills District Hagakhat Pratrik Rampang kalalong kabasyong kun bat ipo iping daga jingwan shimbenta shirhem kipay riunget Catholic na kaneka balang shnong kibahap hapo kaneka parish kumjuru kipay riunget na kiwe ki parish
ki bahap ha ka jing pet jing khmi jong ka jilan yam Jowai Diocese. Lapan kraw ya kani ka sngi da ki shispa khat sangut ki khna kan thai bat shenrang ki bala pediang ya ujisu ha ka sen ka baningkong. Ki sur bat hyang bat babang ki lami na ki jingput jingtem jong ka Don Bosco Band Shillong ki la pendap ya ki lom ki them jong ka ni ka shnong. Kipat ba kila pet yabit ya ka jingyat renti ka procession ha ka ba kipat runget Katolik kila yat jai da ki jingduai bat jingruai ba syok mensiem nadu ba sedang hadu bandakut ki jingle niam baro. Kapang pedeng jong ka jingsam ya ka ktin jong ublei ha ka ni ka jingle niam kalong. La pendap ya ka ya bat ka hima ublei kalajan. Tu pin kala ka bamut bat nget ru ya ka gospel. Pelasot naga gospel jung Markus kelenong ka baningkong ka dekat khatsan. Ka procession kala sedang hakapor siteng sngi na Holy Cross Parish Umkyang batlayat ter ka surok National Highway jung ka snong Umkyang rengkat ka put katem na ka Don Bosco Band kumju na ki ruai bat ki jingduai ngublei na ki paj runget baro silenter lenti. Reverend Padar Lawrence Wanyang ula parya ya ka ktien jung ublei da ka baong ka jinget klem ki kam kalong ka bayam. Ula kentu kan pam da ka baong. Habanget deban wan testa syaka jingeseng, syaka Eucharist, ba deban duairu ha ublei barabor. Hakapor step syuaban sedang ka procession lapan mentaya ka mas bakut da Vicar General Jowai Diocese Reverend Padar Martin Shelah rengkat bonmut kilingdo so ublei ki balapoi hakani kasngi.
Kuku bangan ai kuku ulong kadok sana ya kaba soy ali GS kumi belum Rek sesi komen para orang yang bagaimana sehingga ini bagaimana sehingga bagaimana setiap isu tuan bagi how we kuku pemayan how we pemayan we disebut Januari pada bila sekarang lagi ini pada retreat retreat kalau bagi air retreat lagi mesti apa celebrate ya impress ko uang kadang ni bun sin nai ni pada ni no teknik bukan ni sampo bukan ni akan pelan teknik na kisah ini waktunya insya teknik yusan 25% di bawah uang mana kalau iya kampla dari sisa asngapha uang bang ngadi spiritual director yang ini sisa kamelai kalau spiritual director ini sisa kamelai ngalai aima siki ngalai wine tadi jadi sisa kamelai yang dibantu wine itu kaji itu sisa ini dibantu wine uang kali terbuai bagi tek-tek member dan sebagainya. Dan dalam tanda sebagainya jadi bisa uang kapal ia udah dosim batobana kami di bawah uang itu kapal uang ini dan dalam jumlah kesenam kacau kapal ia uang kesenam kacau. Dena do kapor wa dari bahasane nasane wa jisu don audio. Haka kharwei tarik urempang arhajar arpusau. Kasnat niam sning kalnang penyar susu sakawei pat kabalang snong haka snong nong dengan yakaba lapia naga balang snong sher kabahap hapo kajingpet jong urang ba balang ba Edwards im. Yakani kayeng mani latay da kajinglum senyang nakikur shadap na shilong haka jingalam jong uba Edward shadap bat nakikatu kani kinong yalam jong kabalang. Yaka jaka bante yakani kayeng mani pan la ais ngobha da uba PT Marwen temen basan kabalang Presbyterian shilong. Hakatay kasngi lakar kuya kani kayeng mani da Reverend Padar Pius Shadap pada rangba kasnat niam sning bat penkut pat da kamas bakhuj bat ki program lekemen balengkon. To khoi no kabanang kong ngabau jisu le long kuner gakti baru kuta ya tau breu bapang yang lengkut. Kombaong ki breu kim jukta ya bapang yang lengkut. Areu jisu kuta ban pen i banyim dei ban kiar na kita gibreu ki bapang yang lengkut. Kini ki sister jongi kadon kelepas koloni hapo tura par kadon kelepas koloni hapo nongpo hile aku nama kintin ukwa ban pensyai ki breu ba ula ban penkot ya kano ga jingpang kamdan kano ga jingpang ga bau jisu mla ban penkot teman haka bible ngila pule bon sin mla penkot ban man ka por ga penkot ukwa ba ki breu kin pan par hadin kata saya ro usaong baka jingej jeng pi ka penkot Jessica sedap sobha yang kajaka ai kajaka ifada bari go kulo sila ifada bakam ba dino sedap sobha bari stangke wa chane bari sabla muta dino langyo Haka arpulai
Pai Terik Rempang Arhajar Arpusau, ki dekot jangka Salesian Youth Movement, balam khmat da Ugorov na St. Anthony's High Secondary School Unit, da ka mensim sngolem, kila wanra jingkemen ki kena jangka Rilang Children's Home. Lapadian sngobhaya ki da ubroda Ricky Kemenlang Maulong, bat la airu ka jing batai kendiat syapang kani ka Salesian Youth Movement syaki kena jangka Rilang Children's Home. Kidekot jangka Salesian Youth Movement kila penlong ya ka jingdwai yaro bat money praise and worship bat kila no senyangru syaki niki kena da ka mensim ka bakeluit. U broda Ricky ula kentu ya ka SYM bakan yai beteng ban le ya ka kamba bha bat ban pen mau barabor bat ban mau barabor ya ki jing hikai jong udon Bosco bakut. Kani ka jing let jingo jong kidekot ka SYM kanong ka sngi ka basa kan mau na ka benta ki kena rit jong ka Children's Home bat iki dekot ru kumjo. Kidei kinong syarai bat kinong yalap ban lit penpriang ya kaktian ublei ban seneng ban kerau ya ki paj riunget hakeleng ki parish bat ki balang snong bat ban betin nentiru ya ki kam bapher jong ka balang ti kumta hakani ka kenti ka parish pen ursla haka arphau tarik rempang Arhajar Arpusau da ka jinkmen kala priang burom ya upadar ogi warba syakane ka parish kum upadar senrop. Kum kadak kajing kemen ban pediang burom ya upador ogi lawan bandon bentalang dikirang ba balang ki khun samla ki long kemi long kpa bat ki khana skul.
Aga keteng jong ka Paris siguro kuwi Paris jong di Paris Pris di Priang Burong dia pada Ogi Warba iban sa Sinti kumuta pada Senrok iban Pej ya harengkan-kat haksan kabaulaong hati apostol hilig siya kelak kapensay terbenai ke kubur atau bahas dengan ha baro mau perbangawan ku Paris Pris yang awak besok merwai dan lagi kalau jaga bagi penat bahas bagian bahas pada rugi ya sesin yang merongiti ha dengan Paris jungi dengan Paris kalau mau penat bagi semua terap pergi Paris her exercise dulu jaga kembang jalan kan bentuk kawan pai arpiang apa baru nomor exercise ni seorang tengah bangsa kerja arpiang terlalu exercise kerja dalam kerja untuk jaga kerja apa kan kerja sedang besok bahas jadi yang semua padaru kerja poisonnya langsung pak langsung sedang bertahan terai minta saya pada window pada saya pada sesuai pada namanya kategis tungi barok kategis pada biru non trennya mohon tambah bolang pada biru trennya baterai yang di barok di star bawang lang pada sekali lagi pada rugi come so say hidang burung banikit bok ya pi fadar mentakasni ya pi kan ban ai sindone sedang jing ibading ai ku play hidang burung banikit bok ya pi fadar mentakasni ya pi kan ban ai sindone sedang jing ibading ai ku play dan sebenarnya ada juga tak screen seperti sini dan ada sedis di paralel. Badikini ki khubor ngla poish ka bakut jong kane ka thup khubor ni ai ga jing khuble phi baro ba phin koi phin klan bari karpa de phi balada phi don ki khubor ki baja ha ki parish ni kishnong jong phi sngo bha ba phin pha ni pen tip shangi how te u number ba don ha ka screen jong phi khnang ba ngin dang la ban pen mi man ka tayo ya ki khubor niam ka jela khuble shibon ublei un kar khuye phi